goodbye mati chen goodbye ana ma tiro hama biya mana biya Allahu akbar hadirin asna simba wa Allah taala hadirin kota ayat maknanya nasam ayat mana nasam na tatarke ayat puna benar gila anak na ubah kali maka pamagata isama na ditano kay bolong sa ngalawas tanu na diyan ngari ada tolano nya kay sa kuna adna mama ako kun wa sa ayat maknanya na rengit na aira na kapuk wa sa rengit oi na ada mati na dia memang mati mama sa rengit na miyong mama tinagay to na kumara tinarengit ay tinamya ko kan malima tanawa beberum na dua mamau dengan mga penina ino ato ni kateruwa atalo beberum na dua mamau tadi na no ambi teruwa atalo beberum o aso talorum arangi na siya kami ako mga be mamaging moto atalo kataw ako ni mabdi kada naman mamaging moto na kada mi moto atian na nakatukot na kaya pa ka moto atian na yani siya moto ako ni moto atian na tapi hana mga be hana buskan oh apa magan tahu dia nak apa magan tak dia kata kayu la ashaddu minal zina so apa magan tak tu lagi namanya adusong kasina apa magai sadar kama kami tapi dia kanu bakal kebalan dia mengabai na ayah mana dia na asala gena kanu tahu adinya di babandingan na tubat ko lugdaan na pagkatabat ng Allah apiya kay gana ba kaamala kadusan na asala dengan babandingan na pagkatabat ng Allah taala na sokap pamangan ta tu nabi na di iprila Allah taala sa tama sa di karila ano kaya magataka da ako kaso mo pinamagat hari kaya ako nga abiya tiro na dia ito no so kaya basta importante na kato kawan na ka tiro ato na ate secret tiro ato na ato solo na lahir ha ya tiro na sono wala yung ini hai ya yo siya ko na matutuli hamullah ya ada pala mata ha ayah mana ni pada dikatakan siya na dikan pemaganda dia nga kita na berbeda ngaba ayah berbeda lagi waktu kita na selew ayah titu pekerja siapa miatai na so tahu ataliataan dia nga kita na ada dia nga sama udah dari benda layu dia urut berat dia benda tahu bedeng bisa bahasa ni na papahehan na di tiga gero bina robi dia macam ni undo dia kata jadi tidak sana maguna rumah hari ini saya harus dia macam ni kata aku di dia khabia dia ko boleh dikawasa niya masero ako ya muna na lawas sa talo playwood pagila to magi ngate pagila talo sa salad ay mabusa mo lu na dia na ako kaptu na ba dake ba pagale dia na kita na di lewa kabra musa basani pagale unadi adini habita na robi bita sa kaya po sama pete magugupin na si siya ko man may kasabi na ro ko man sa sabi kanya gumalapo ayah kaya benar ayah pamana pagka nasabo niya tay nasotau talian tala pagka ito niya siya pagdiyo kaya madadang yan siya pagdiyo lang wala bantulang LC ko na saya kabasa pero inahamata lang ya kami ni tali hudian ini niya habir kaya tabir lima kaya tabir Allahu Akbar paano kaya sabi daw kaya pa nga ba nagkito nga mana na mas mana kada kaya mobile mas mana kada kaya mobile usay kada bisuwalog tala apa kita mata dia? Tidak, mata wala ka. Para tanya na siya po ma. Sekali na dia sabi. Katero na gare, yung ana na nagkabala ko. Maputi po ba? Mata sibo. Kati ako dikan. Mata wala, niya nga. Ya kanya ko mapuisto. Wala nga niya lutur wala din niya pa na may kanya na ba. Kada ko kikiyanin siya. Kaya mo siya ko ni kipugala nga setan. Tabi ana giturukan. Mas mala kalagay mo setan na disuwad tala. Ibu dia kan gituro. Mata wala tabi anak itu lang mas mana ino nga nagkala ni setan aba ayang mo kabinasa mo setan na uwan na idinwal na ko setan asala kay katakala man nga suwal na baka kabinasa ay bijiruan na so setan na yukhawifunakum na pagpanganga na kang niyan na uban yung tuwal na na ibo anak na suwal na ina udang mabuti nga yata so setan na uban yung kanang tuwal na bugilin tanong na kapesa na pela panahon nga mito na ba mito amana na kami akan sana nak berbuat tu tunggu dah orang nak doktor, ada balik balik sama wala, kulungi orang nak watang nak tu kami akan siapa nak watang nak berbuat tak, dia nak diurus mata, apa dia bisa usah, dia orang nak sekarang mana mengalir nak membeli tu, kita nak lalu membeli tu, bapak udah gemuk tu tak, ada balik sama wala, dia orang mana pernah dengan dia mistong, dia nak tahu.
dia. Nggak tahu ada kami sedikit. Kalau saya pun mau mami ada orang. Tapi sama kita kan petipu horor asalnya. Dia namanya wah dia man. Cuma bahatin anak-anak. Wah anu nak ibat dia supaya terkol saya mama dia mau udah dia mau nikah. Aku dia kita makan aida. Aduh. Nanya ala kita bang. Ini mana kita tu bang? Ini taman apa? Waktu tu mami apa dah huruf. Macam dia ada panah huruf. Tinggal ada macam tu tu. Nah dia nanti nak buat dia nak. Nak kita tu mau buat stay harus apa? Nama mata kami dia semua nak. Dia namanya Sarba. Kalau aku mau dia kita mama tidak tega jam. Nanti nak pas tadi kau nawan aku rumah anak no. Nanti nawai magawa kurun. Nasara dia apa rumah nak? Nanti kan awak kau. Nanti nawai magawa kurun ha. Siapa orang tu? Dia anak dia nana. Ikut magawa pun. Kami sudah ni. Ya tiga mandi kau biar awak bersalam semua. Tatatangan na pene tinale matono to na tina magawa tiga na magawa mo meron di mato na matao tawi da na magawa ani chumo dia ini na ada wale bala sang mo na pahono kama mabo na sekali pahono to na ni kho jangan ye tipuna so kaya ba tema sa mutayat na ini puno na tiga na do kana rin ako ka aya maana niyan na diga pa kaya ba mapapangalakan ko ataka. Basta watakan na pengalaman. Makanya na bang kudo. Na, negosya na setan. Na mabuwa sumur ka sa todang na tahu deh kung sarip sa baso. Di. Natay taro. Ini sini na ko. Cuma nali suwata na ibali mapena kung gumana siya. Ilan yung naskano sa mga wata na nakuha mapena. Ilumi mo na mapena, ini sabab perkawala ini na gumanya. Ino suwata na aya kailangan na kene wata bodok siya na mapia. Tapos nga man na ini na gumena bala sambayan. Apia may to suwata na iya takang nga sambayan nga sabay. Lagi mabunga wata na yang ibu sa sabay ya sabay na yung dikemeding. Na tapos nga man ako ka sabura na kumaya na ka. Apia mabuya mi ako wata ka na lebro na kumaya na mabu. Na tapos nga di ka di siya sa walay. Apakah mo betul kami akaraw? Amat wala kaya mabunga wata ka na kita na grabe. Hindi mo na. Kapag mangingiram niya ako maswata ka, nang mabeswata ka, nang ako maswata ka, na anaawin niya na niya ito niya. Abe, dede, mame, niya ka doon ako sa sangi mo. Ado, di nga nagkuha kabawan. Di nga nagkuha, di ka bakay. Basta niya ito na, di ka bakay mga kuha. Witang akima, witang akili, witang akisay, witang akisolutan, anyam yan sa masjid. Oi, kenapa bikin tengah anu ke rumah? Tengah laki man, laki boy. Malay untuk mata, aduh mata nak kewa. Itu pun nak beli syuhat, nak pun nak mahal. Ini macam mana? Itu pun nak beli teguh. Mana nak aku? Tapi kemana mata? Dia pernah istilah mana nawa? Tapi dia pernah namanya tolong kan? Dia lama ay mana ni pernah dalam sama kata lu doa asumur namanya dia gelas ketek ngomongna. Dah kena sakit apa katanya mengalim. Ayah aku kemana namanya ada dah doa turun dah tunggu dah. Dah urian lu salah tu. Nah ibu membagi kasih dah kau kirkon. Oh bulan. Dah dia namanya atur ngomong salam. Dah besar mana sore dah. Bagi-bagi aku kaidangan pemberi. Namanya apa kasih dah lah. Ada medan so ayah mananya namanya dibaga kau tahu. Dia ada bakal apa namanya apa kasih dah kau. Kenapa dia ngaku kemana kau usia maka terus panen awal. Dah udah peka sebagai naga pakai dia digelas katanya komon. Nama ini pun buat mata lu kiper na. Ada kira sangai bang. Ada ini habalat. Sama dah bilang ada buat begitu ni dia lebih. Apa ada makan dulu? Ayat tu tanya ada mak. Ayat apa yang paling lah? Hati lu ada tina dia kan. Kena bagi nani kokoman. Oh tu pakai ni lu. Ayat maknanya nak kata tangan ikadua. Basta tu guna dia mata guna nak nak kaya boleh kau Allah Taala. Atawakkalu ala Allah. Nasukap benariku Allah Subhanahu wa Taala. Layaman ka aginawan ka asumasari mapasangi kasdewakan Allah disobey ng mga ulama, disobey ng mga tabligh. Ayakin. Ayatin na yakin na mapasangi kasdewakan Allah. Isa man na kariribat aro pala tayo sa bagi usaban tabir. Kenapa langon? Na maadaw so yakin, maadaw so takat kasdewakan Allah. Law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa
kata wakuni usirakan kanu kwa dautala adawa kana kanu wala somali kanu kwa dautala la razaqakum na ibetul tu nabi kariski kanu wa dautala sadeta ro kapu peran yang ko paparu ado miata na do mata tagu ko tekolonian na kagio magabi yang makatana o kayo ada poinnya nama papan wa tekolonian dan nama no to kapu peran wa dautala ya kaisa ko na isa ini asyaba pan wallah akhir apa kapag Islam Ibrahim bin Adham Ibrahim bin Adham ay pakasalin na dato. Bernibal ulama kabiyang Islam. Kaya kay sana komite ni kukudo. Na maile niya nang adarayo, dia adarayo wa egda mabrano niya no. English yan. Darayo. Na maile niya na dia na mama akil sa roti, nga niya kapagupi sa sanga roti niyan. Kakinuha niya ko lulapat niya no, na niya no kakena. Na miya ko mga darayo. Na niya no nakay sayo kuta, o niya no tolisa. Naku niya kadulok sayo. Niya do so. Ipagudo kan. Katio di sana kana ngota dareu. Nah, dia kau Ibrahim bin Adham aku kuda no dia nak ketida ngota dareu. No dia nak na sini puli bodero sang ngota puro-puro apa tau. Nah, dia akan dengan babu Ibrahim bin Adham. Dia siapa pan wala dia turun wala. Dia apa Islam Ibrahim bin Adham nimbali aulia na nimbali penama ulama. Onia ona ke mau mana bisa girebro meto sang ngota puro apa tau. Na somelo ko dareu. Na somelo kan mabuso Ibrahim bin Adham ka pikiti ngota dareu. Nah, ni orang main yang mata daerah nasi betul nasi dia mata rabu mama makai ke. Nah, dia yang mata mama makai ke, nada ambal aleban yang kapioto, nanti apa tak pesumber dari mana? Nanti apa tak apa pesumber air yang ada lambu. Langde, air buat lambu nasi sapu tu lawas. Nah, kini orang mata daerah ini betul yang ada lebih, apa penuh ke anu orang mata daerah ini peronin. Nah, peronin ni pesumber sama tu mama. Mama no tu apa pesta ke adu pernah lambu ke kan kakodunya nanti kan matai. Lagi nga aparati man to sa bagi, tina ko makapag-Islam ako na matatag lati ha. Kaya man to aparati man to na aparati apisimben. Tabi ta makasabi mo. Tabi oh ha, aya maana niya, nakagi ko may ganyan, napupuno kan ng uta dareo, napsumita ng uta mama, napkidin mo. Daw na may kaburo ka doon si Ibrahim bin Adham. May kagira subhanaka ya Rab, niya suti ka ya Allah. Tama nga, may atong niya sutuan niya, may kapagalata. Ano niya masodara yo mabunog pa siya para hindi dia dito. O ano niya muna kisong yang waktu mama na udah nambala alima. Nambala ay niya tap. Tapi ulong Ibrahim dia dam tingin agaray. Ino banan. Tingin niya tiyo si man. Ay kaya tiyo siya niya kapitulan ako si. Tinino ay kaya siya di mga na kaya daw siya ay natina at na mama sana na tajir. Padagang ako tiyan, padagang ako amala. Na teori siya ko tingin ng mga tulisan. Na kaya naman so tamo kan dagangan kan pera kan. Napiutulan ako ng sambala 5, napiutulan ako ng sambala ay katayo na nung ako kumiyate kami putapati ako. Ini lebih dah bola sana puro apa daw, sana girip. Apa dah dapat atom dengan mga pamilya kan. Katayo na ako kumiyatay. Katayo daw bukti mate kaya sasama panuwa na kapapakakanakan. Na dia na nadarayo. Oman ni kapipitan na nami man na panganang na dinarangan ni pangapilan ni sumitiaran. Oay. Na mautuan oman na mautuan ko mapanan na tigil na magabi. Oay. Adin mauli man ulit sa matadarayo. Tapi kaya sa mga tapa man ako naging halala ka. Suwalo ta. Banyak katawi. Oh ha? Nadiyan lagi. Oh ay, tidak ka nakapakya siya ba panuwalo ka ala. Tuwi Ibrahim bin Adham. Ipuni man to. Ashhadu an la ilaha illallah. Bisak siya na simba na inutas walo ta ala. Sa iman to namiyag Islam ako doon. Kung yung una kaya bili siya gito, sa sakto lang ako. Inibalingan ko mga pamilya niya. Alam mga kapitulan na darun marap. Makaigin. Atugo Ibrahim bin Adham tadi dia suka pakasong asay. Natiya na din, lakya dia man. Yeso daw tanan ako kuma. Apa mama buka wana kasali man siya kito. Di maubali. Wala naman ako pagkagawal ayaman na niya na ayakatarun nabi. Natina inna nafsa lam tamut hatta yastakmilu rizqa. Mataan atugo nabi. Aso manusia so ginawa na di namatay sa tama sa dina matarotop suga kanya. Basta kaya matarotop suga ka nakapagdunia niya pasad. Basta dia kini siya maganda bayar tiga dah. Ubatan rumah kwa dia mana ditanong mamakakan. Apun tugulan yung isa haribatan. Na dia kota ya sagitanim. Gada rizki gada fa innaha khatiyatan kabira. Ubang di pakade bala akala ka kung batang ko kami na nakakuha mga makita. Ama ala ka ba ni makada? Batang di makakan makita. Kami akala na nakaribatan tugulan yung isa. Diba ka nakakuha? Sara sugod ba kana? Sasangan na sugod ba ka? Kasasangan magulong sala sasangan yan. Kadua, apa namanya? Dia pasal mabu. Kadua ada juga nombor dokter yang tahu soto kayak bebenwala. Atawadu, tak pangaling beben. Tak pangaling beben, tawadu.
Basta kata gue ngasih namanya aku dengar kotor ya beben wallah. Mangalim beben, kenapa kamu? Bagi historia nak kenapa sekarang yang biar ketoro, nak sekarang ribet. Madal nama historia nama mirip lah, mas mat yang rekamat sama mas mat yang bercakap. Paman nak ketoro nak sekarang ribet, apa terap? Nah, itu nih apa? Tadi bagusan kapan? Na az-zuhdu fi dunia, na baluyan ka aginawan ka ko dunia, ading ka kali lipatan sa tuwan ka. Mangingin syukur ka ko Allah. Kenapa dia ngoto pamana kaya lipatan yang syukur ni pana mo kadet, na sa tatatadaming nga Allah. Dia to kadet, na it's caught in the crossfire.